Okay, hypocrisy. Let me say that it's I don't see any definition that I can give. Yeah. I don't know, but how can I call it? I'm not. Just give us the definition of hypocrite. Hypocrisy. Yeah. Abantu babura mu buzima ko batanahariga ntitwanatera imbere. Oh yeah. Mbega uba managinga gute? Cyane ndakunda ne batuma nkora cyane. Ura mu bwenge bwanje. Kubwizo mpamvu kubwivyo byose. Umunsi aho ngeze. Ibisanga ntibura ingorane mu kazi ntizibura ariko n'ama opportunity ntabura. Nubwo nko kuri kote y'abakobwa bamvuga nk'abakobwa baba bari mu photography hari abantu usanga nyene kuntu bimerera ari abantu babitu ari ibintu bibarimwo abandi bakabyigishwa hari umusana umwana mwiza tete kameze uku ariko because of like ibintu yagiye aracamwo abantu bagiye bamwemukira ibiki yagiye aracamwo ugasanga byamuhindi wundi muntu nimba yarameze uku yabaye nimba umwana mwiza sikaye wana yarabaye umwana mubi umupokituma undi w'indana avuga ati nakareka ndabikora nabyo yabinkorera amafaranga novuga adaciye mu muco canke aciye muri ivyo bintu uzosanga kenshi akugiriye gakwiye we nyimba n'akadimire ka nyimba n'angahe yawe yakoreye wayabiruhiye man umva uzoya agaciro hamwe uvuga ati n'ikintu yakoresha ikintu kidini ariko ajye uzoshaka urumva ngo yandondeye ngo kwa kungo ariko yandondeye nce nemera ngo ndamwihe wese urenge kuri principe zawe parce que aza kuguha amahera peut-être arenze kayo same cyangwa arenze kangahe ayo mafaranga azoshera ariko agaciro watakaje ikisubiza byo kugora ukunda by'ukuri no kugeza kundunduro. Every story matters. Imvura ntiyigwa Gute no meze bien usumeze bien le first time cyane ibintu byakuryohe yaryoshe aje natapite ngo ngo surukura zijya kandi urazikunda kwa ne apeti sasa rero abakunzi ba Steve bari bazi ko je nkora nk'umusheri Gahira bari yararonse bazi ko dema fandons umukunzi none avuga ngo nta nkweto yabuze yayo voilà nta nkweto yabuze yayo bakunzi ba Steve, here is the humble woman the future wife of mine. Humble man founder. Yeah, humble woman. voilà. Ukora vyo. Ndaberetse umukunzi wanje ngono hano. Ndamuha presence kuri no munsi uri hejuru. Muzosure kuvuga ngo kinike oya burya buzima bwo aba bamurondera bagezaho. Bagarika. Ntabwo noshobora. Basubiza agapira hasi. Hasi. Batuze. Cyende ko ndafungura koze basangira. Apeti. Naho ari bya make. Ibyo wacu kandi tubisangiye tubikunze bituryoheye cyane sivyo noneshe cyane business uraryoheye bose nanakumbuye nje so no munsi bakunzi ba Steve ari twari turi kumwe twirigwanye twirana udusirikirasyo tunutundi naravuga ati no munsi foko dukora akantu turamusa abakunzi ba Steve edena nabaheruka kera tumba heze ngira hafi umwaka amezi twumve nkana 5 ngira utaza kuturamuza kuri naza kuranza kuri Steve atwarezwe kinini nese nkameze nkana 5 nimba ntihenze antu urumva rero tumaze kuvugana ikintu cya mbere cyabaye nashinda mupropose ko twokora akantu nakosa kandi twaje gusangira nshe telefone mu cameraman ati sanga hano twamadukorera niho nicaye fesha umwanya akantu gomba ko tuganirako so sheri wanje ikintu ngomba ndakubaza sivyo abakobwa bo muri no minsi maze iminsi babona bameze nk'abantu baba badashaka gukora ariko wowe kuva nakubona nze kubona ukunda gufightinga gose ndiki ku motive mu buzima kugira wumve ko ukora gose. First of all, umukora dakunda fightinga cyangwa ukora cyane maybe sometimes be depending on peut-être yakuze cyangwa kumva yakora cyane bazanye n'ukuntu yakuze cyangwa ubuzima bayimo cyangwa genre ikintu kiri muri we. For example kuri jewe first of all sinkunda kudependinga ku muntu ngo wumva ngo sinkore ngo singira iki kwa ko dependinga kuri uyu yazompa ibi aba bazompa ibi no en fait mashaka kuba just be me
nkakora cyane ku buryo mvuga ati nimba nshaka n'ikintu ndaciye ntarenze kurondera nguriya ngurira nimba n'impuzu nshaka ndaziye nyuma sohoke ku mahera yanjye sibyo kandi biraguhana respect sibyo abana yuko wankora ntibakeneye ikintu kahamagare naka nashangwe amahera nabwe mu gisani kintu ariko iyo ukora uvuga ati jewe ndashaka kwisapotinga nka sapotinga famille yanje nkubaka na future yanje ukoresha amaboko ugakora so I don't think yuko kwanga gukora ngo niko yakuri umukobwa cyangwa nta sense bifise kwa ko nta namwe handitswe ko ngumva ngo abahungu nibo bakora gusa abakobwa ntibakora wayi twese bashobora gukora twese bashobora kwinjiza amahera kandi tugatera imbere kandi umuntu akeneye iterambere urariharanira ukarigwanirira ntabikoze ntawe uzobikorera ibyo birandyoheye rwose kumva je nahise ndabiza ko nakeneye kubisangiza nawe banje est-ce que hariho abakobwa biyumvira ko iyo uri muri relation n'umuntu tudakwiye gusapotingana nkuko wari ubivuze kudependinga ku muntu mwamukundana turabizi ko ahora haba intege nke cyangwa ugasanga ntabaye ukubura ku muhungu mwamukundana sibyo kubura ugasanga yabuze reka muri icyo gihe ube nk'iyo umuhungu mwubakanye akabura icyo azana mu rugo wowe umwakira gute umwakira kumwakira nk'umwami afise ibyo azana cyangwa umuhinduriye mu gihe yabuze ndazamye ko ucuvuga ngo wumva ntushaka kumuha yakira nyene ntushaka kumutaho kwa kundi nyene parce que nagiye yari afise yarakubaye hafi so n'igihe yabuze nawe tukuba hafi and important yuko nawe wo gukora aho biryohera nuko mu gihe umugabo yabuze nawe ashobora kumusapotinga ashobora kuba ari mu bukene muri iyo minsi yabuze kavuga ati baby ndafise peut-être ndafise kuri compte akira nawe fashisha nyuma ngo nawe mukavuga ati akira nawe ndaguhaya nawe agakemura ibibazo byiwe cyangwa iby'umuryango cyangwa atabishoboye ukabikora kugira umugore mugabo so iciza nuko first of all n'urukundo yongera mu gihe avuga ati uyu muntu ankundira kubera amahera nyankurikiye kubera yuko mfite amafaranga cyangwa ndamuha amahera azobona yuko icyo wamukundiye atari amahera aguma guha atari yasha kwinga aguma gukorera avuga ati mudem ashobora kwemera akansapotinga na jewe mu gihe mfite n'ibintu afise ubone uyu mugore sibyo akavuga ati meme sindamikora ibi n'ibi naje mu gihe ntashoboye kubimukorera cyangwa mu gihe ntashoboye kumuha icyo akeneye cyose at least azontahura kandi azosapotinga nawe nyine ariko mu gihe wa muntu witeze guhabwa bizohugura gusapotinga umugabo wacha mushiri wawe mu gihe wamenye guhabwa udashobora kwiha ikintu cyane mu ikintu niya buruzo bwa ati ewa nje ubuzima ko ntabwo noshobora wamaze kumenyera nabi ushobora kubukundana n'umuhungu ugasanga waguma yiteze kumuha gumuha est-ce que wowe ntihogera nihe dogre vyogera ko ku buryo kugira wumve ati cyeho ndananiwe ubu nawe aba exaggerant novuga abari umunebwe badakunda gukora yiteze avuga ati umwanya wose umugore azonzanira umugore azosuma umugore azotunga famille uteze kuba like umugabo mu muryango nimba umuntu mugakora nk'umugabo kavuga ati donc ntezo guhagarara famille umuntu w'umugabo nka fighting kubera ko kana ko umugabo fighting wowe uraho Thank you. Umva uraho ukubyuka muri salo umukozi umugore arariha urabyutse baraba TV kagira iki sibyo ariko ugasanga umugore niwe aguma aruha ibintu byose umugore amashuri umugore inzu umugore aho ni hamwe sana umugore yakurambiwe yironkeye kigabo 15 cyangwa akamundi umuntu amuha urukundo kandi akamuhana bya ndi kamuha sanga yagutaye ariko afuma abona kabure kugerageza no kurondera ufuma ubura ko wagerageje ukagerageza kwenda akavuga ati mwe basi umugabo wanjye arabura ko yagerageje abura yarondera ariko abantu dozovyuka kuri televiziyo mu kabare mu bajama mu filme tuse ufite urumga w'imbura kimazi ngoro byitwa urumga w'imbura kimazi aha nagutaye vraiment ubikwiriye bazagunda mukwiriye hanze hari abakobwa bibaza ko basi umuhungu arashobora kuba yabuze ego ubu par exemple nga mu Burundi buragoye mugabo ushaka kuvuga ngo wabuze ukuntu wiyungunganya kugira ugukora kanaka est-ce que wowe kugira ufashe umugabo wawe bari muri iyo situation disons ko muri kumwe ameze wowe ubona wo kora iki bo yabuze kinakora ya yirirwa muhira ukabona wewe ubona solution ariko gumuha amahera canke umurondera hari imana wo kugira zana umuntu akumuha ififi umwanya wose kumwe kaja kuroba sibyo mbwira nigiki cyakugoye kugeza aho ugeze nigiki cyakoroheye bon premièrement gukora ibintu byitwa ko bikorwa n'abahungu cyane cyangwa abagabo cyane n'umukobwa novuga ati bon
uronka opportunité nyinshi kubera ko uri umukobwa biroshoka nka opportunité menshi ariko nawe uhura n'ibisanga byinshi uhura n'ibigeragezo byinshi urumva kubera ukuntu uri umukobwa. So first of all kuri jewe novuga ati bon en tout cas ndagerageza kuwokinga hard uko nshoboye cyane ndakora cyane ndagerageza maybe fisa aho ntaragera ariko aho natanguye siho ndi uno munsi kandi aho ndi uno munsi ejo siho nzobana kubera ko donc plus mbandanya nkora plus shiramwe effort nitanga akazi kanje plus naje binyugurira imiryango myinshi no kugera donc indi level umunsi kugenda ndaduga. So en tout cas hogeze uno munsi aho ngeze ibisanga ntibura ingorane mu kazi ntizibura ariko n'ama opportunité ntabura. Novuga nko kuri kote y'abakobwa mvuge nk'abakobwa baba bari muri photography ahanini usanga yuko duhura n'ingorane ukuntu kubera yuko si bose bakurondera kubera akazi kawe si bose bakurondera kubera ko bashaka ibikorwa byawe hari ukunda yitwaje izina ry'ibikorwa byawe ariko afite ibindi bintu arondera voilà ugasanga jamara kurondeye nshaka ifoto n'ikinyika ariko afite ikindi kintu so ivyo bica bituma hari n'igishobora kuri kurakora ariko bikudistabinga bikaba byinshi Jesse shona kurondere oya ugasanga bikudistabinga ni byinshi parce que uri umukobwa umva umwe wese afite target yiwe avuga kadada kweli kanakorereko arashaka kucisha nimwakwitwa mutazuba kwise kazi yako zobaroga tugeneye utuganiriza ingorane mukunda guhura nazo watubwiye ya mbere kurashobora kuronka marché ariko uwo muntu ugasanga nakurondera ivy'amafoto gusa ahubwo hari ibindi bintu akeneye est-ce que bya bimaze kugushikira kenshi biramaze kunshikira ubijera gute first of all akazi n'akazi bitaje n'akazi bishaka ku ruhande kandi ntushobora kwisuzuguza just because ngo akazi kuno munsi uva wisuzuguze hejuru y'akazi kagira kawunyene kace gahera woce wiyima valeur yawe canke urenge ku mahame yawe just because of that sindatakaze cyane namwankira ejo ntazomikira canke ngo ajava mvuga nayo kubandi no you just have to be you sivyo uga fighting for yourself ukagwana inzozi zawe ariko ntibitume udafata decision uvuga ati nimba kidakwiye ntigikwiriye urumva for example nka jewe biyamaze gushaka nk'umuntu arandondeye ashaka kuma akazi n'iki gusa kwazumva mu nyuma condition yuko genre naenda kuronke twinjoying ati bro are you serious jewe ndonde kwa akazi sivyo ukeneye liza tiza kuva mu bikorwa byanje wewe ico dufana ndaza nk'akazi kawe neza ndagushikiriza ibikorwa genre résultat nziza ukeneye uwo mpa mahera yanje tuvane ko setu izo zo ku ruhande ngurumva ngo nini na nini ngumva ngo nagenda kuronke ibyo nta ntantu babikure kandi sico kiba kicanzanye sivyo je mu ico gihe mu gihe mbona ko uwo muntu arizo nzeri karatwaramwo ntabwo mushobora kuganira n'umuntu avaye ko umukora n'igikorwa ukabona yuko ahantu ariko aratwara cyangwa biva n'ibiganiro muri komuraganira ukabona afite izindi purpose muri icyo gihe atari the truth nkamubwira ati I don't think yuko rero twakorana cyane nkarondera n'inzira ndabicishamo bigaragara ntakututse ntakubwiye nabi because you never know aho umuntu uzohurira ushobora kuba umuntu nabi no munsi mukwera ibi ejo ushobora guhurira ugasanga mukeneye cyangwa ugasanga n'ubwanya mukeneye kuko bambwiye nawe ugasanga irafuye so je ndageza kwica mu nzira genre sindagutuke singirika ariko nkavuga ati for that reasons I have to take my decision nkavuga ati makosa ndayikora ntarabukunda bikasa nkabikasa makaburundi cyangwa gwitwa ati vraiment nimba ariko bimeze nk'ikundo twanda udorondera ubundi koze abo shugira ico hano y'abakobwa bafise izo ngeso kuko hariho abakobwa arumva umwemereye akazi sivyo uci ushaka kumuprofita ku bintu ahubwo aranyaruka kukwemera akavuga ati tunyarutse ahubwo tugende n'ubunyene kugira umakazi n'umushahara uduge icyo hano bon first of all ikintu novuga nuko kenshi amafaranga novuga adaciye mu muco canke aciye muri ivyo bintu uzosanga kenshi atanakamaro akugiriye gakwiye we nyimba n'akadimire ka nyimba n'angahe yawe yakoreye wayabiruhiye man umva uzoya agaciro hamwe uvuga ati n'ikintu yakoresha ikintu kidini ariko ajye uzoshaka urumva ngo yandondeye ngo kwa ko ngo ariko yandondeye nce nemera ngo ndamwihe wese urenge kuri principe zawe parce que aza kuguha amahera peut-être arenze kayo same cyangwa arenze kangahe ayo mafaranga azoshera ariko agaciro watakaje ukisubiza byo kugora kuko ujya mu nyimba konye kujya ukabwira kuri uyu neje ukabwira kuri uyu ntamwe uzosanga bose bamaze kumenya ati umukobwa umva we gusa mubwira ko ariko yakambwiye ukuntu kujyayo uzosanga cyo kawe karatakaye hazogera bagukora baguhage n'akazi kawe nta valeur uzobikoraga uno musimburi hasi uri kuri level please kora cyane please witanga cyane kuri indoto zawe like nta numwe yavyutse uno musi ngo nyimba general ngaha ngo je mvyutse ndi boss ngo atari no
batanguriye hasi step by step genda uraduga bukebuke ntakushike aho Imana yakugeneye rero uciye ushaka kuduga umva simba amasikare nk'atanu uzovunika ijambo ubujyajya uryumva mwiki ubujyajya how can I say that? Can you give us the definition in English of hypocrisy? This kind of hard. Okay, let me try. It's a person. Yeah. This is kind of what person. I can't give a definition. You are talking about person, then it's not hypocrisy, it's hypocrite. Okay. Yeah. Okay, hypocrisy. Let me say that it's I don't see any definition that I can give. Yeah. I don't know, but how can I call it? I'm not. Just give us the definition of hypocrite. Hypocrisy. Yeah. Hypocrite is a person. Yeah, it may be actually you have to be a person. Yeah. Because maybe I think like a lot of people. Yeah. That's how a lot of people are these days. Yeah. Because of many different things, you know. Yeah. And I think it's kind of hard to give a definition, but let me try. Yeah. Try a little bit. I'm not finding a word. Let me see. Let me try to find a definition. Try in French or Swahili. Let me see. I'm not finding words that I can use to define like that word. Yeah. It combines many things, but really, I'm not finding any definition. For sure. You can give us the definition in Kirundi. Even Kirundi, sinzi ko ndabona usana bwa hypocrite ubujyajya no definisa gute kanumve. Ko ubujyajya ni nko harimo ikintu cyo pretendinga. Sivyo? Nk'ubu nkaza ngiye kujyajya wewe nkakwereka like ko turi kumwe ofite ndakwereka ikintu kiri contraire n'igihari ndakwereka ko turi kumwe tari kumwe ndabona ko ndagukunda ntagukunda sivyo nkakwereka ko ndagukunda ntagukunda alors que je m'afise ndakwereka bright side hakunyegeza dark side alors que yo dark side igaje mu mwanya ariyo reality sivyo ikuganje wewe ari iganje sivyo ukashaka kwiga mu poste ku muntu aho kenshi ubigira ufite ngamije cyangwa ngo ati je ndigi mu poste kuri wewe ndakwereka ndakunda ngiki alors que je mvuga ati nyuma yo ndiko ndabiza ikindi kintu aya ati jewe ndabona ko ndamukunda hasi hejuru ngiye hakangeze hari yanye umva mu poste ukigira utariwe it's like being a person ukaba umuntu utariwe umwe ku muntu kuri umuntu kanaka kandi atari uri kawumipokete kugira ngo woshike kuri purpose yawe sivyo. Est-ce que wibaza ko ari kubera iki gituma abantu basigaye bameze uko muri no myaka? Bon, novuga ati hari abantu usanga nyene kuntu bimerera ari abantu babitu hari ibintu bibarimwo abandi bakabyigishwa hari umuntu usanga umwana mwiza tete kameze uko ariko because of like ibintu yagiye aracamwo abantu bagiye bamuhemukira ibiki yagiye aracamwo ugasanga byamhindi undi muntu nimba yarameze uko yabaye nimba ari umwana mwiza sikaye wana yabaye umwana mubi umupokiti umwe undi w'indana avuga ati nakareka ndabikora nabyo babinkorera. Urafise abantu nk'abo mu bagenzi bawe? Babipokiti nta muntu ashaka kuri abagenzi nk'abo kuko abantu bose atweka ko badukunda badukunda cyo kintu kimenye urashaka ko yakagukunda akakwitayeho ari ugasanga wanda atanayo kweka cyane ahubwo nawe ukunda kurushuri abandi sivyo ugasanga uyakweka ndagukunda ndagize iki ariko wafise ikindi kintu arondera uno musi muri kumwe yakora ukunda ariko ageze hariya abana atujyanye n'akamitsi kunukunuku ashaka kwicira izina ariko ageze iwawe bwa bipokite nyene sakaza kuraba nimaze makuramwo bimeze uko acagenda hariya rero ibi ni numva abariko ashaka kononera izina agushira hasi so abantu nk'abantu babura mu buzima ko batanaharega ntitwanatera imbere. Oya mbega uba managinga gute? Cyane ndabakunda niba batuma nkora cyane kwako je nyimba ndanabizi ko wigira mu profit kuri jewe I won't show you sinzoka ko ndanabizi no ndoma pretendinga yuko nyene I know that you my friend turi kumwe I know gusa niyo ni hypocrisy no I mean like simpaka ikintu cyose fizo na ati uguhisha kakwanga no muhisha kubizi gusa ni hypocrisy muyindi ya gusa yonye ni byiza ko umuntu akwanga sometimes you have to yeah it's true gusa simpaka ibintu byose ugenda urabivuga nimba umuntu adashaka kwetera wenyene ukamubwira ati I understand gusa simpaka si ibintu byose byo kuvugwa sibyo hari n'igihe ushobora kuba wemeye mu nzira cyangwa indi ukavuga ati ninaza kwivuga asanga biri ko bikwegera by'amajambo and for me for example vraiment nkunda isaku ndazanka urazanka no kwindanka isaku n'umutima wanje wose ikintu cy'isaku
ndacanka bimwe biteye ubwoba so urashobora kuba bazi ko ati umuntu ameze uku gusa ukamenya ukuntu mubana ko bati uyu muntu nimba ameze uku nzomutwara uku nzoshiraho limite ukuntu tubana kandi ideze menye yuko uca umwana mubi kuri no ngo cyangwa kwiteneye nk'umwana mwiza ngo kungukura handi uca umwana mubi nawe no umuntu akubera umwana mubi simaka nawe umubera umwana mubi cyangwa kwitwira inabi nawe umutwira inabi bashaka kuvuga ati umuntu ndamuzi ameze uku tuzobana uku nzoshiraho amalimite kuri ibi sivyo nzogarukiza mu byo tuvugana nuko nitwara kuri ibi yeah that's it hamukanye ukuntu mubana tansa kuzihabaye atamingwana tandura wumva atanakantu wogenda ubatekera basi ngo bahanura abo hypocrite ko genda bagwanya bose genda babwirira aho nyene sinki ikintu kimwe nababwira hypocrite aho muri hose aya abantu biga hypocrite kuri je no kubandi kubagenca n'andi bose peu importe icyambere nuko ubu hypocrite mugira ku bantu cyangwa nawe mubagira ko kumushaka kononera idina Jean imisi zo ushaka gushira hasi mugenzi wawe imana izo bihari ucimuduza kurusha handi yarari wowe dosanga kusigara inyuma hahandi muri bwa hypocrite bwawe usanga nta nuri kurava nta nuri kurashika wewe usanga yaragusibye cyane hanyuma muze n'abandi bantu bo bazomukunda nk'uko ari bamusapotinga bamube hafi ta hypocrite burimo so hako mutuma yanyu mu ba hypocrite mushaka kubona ubuzima bw'abandi bantu just be yourself mukundane entre yanyu like nta mpamvu yo kwankana we mugenzi nimba ateye imbere atembeye nawe uteye imbere congratulations thank you shirako my love thank you my love I love you okay bye so kugira duheze ikiganiro ushaka kumbwira indirimbo ushaka ko ndakuririmbira niyo ushaka kundirimbira by the way mugabanda asijwe giza Never do it. Okay, let me. Okay, yeah, you're stuck. I'm going to leave you. Yeah, yours. When you just like I choosing. Are you stuck? Yeah, yours. We're gonna way. Gusanza kuna kugeza kundunduro umutima wanjuza oruru wa mbere kugeza kundunduro yabubabaye cyamunezerewe dali kugeza kundunduro umutima wanjuza oruru wa mbere kugeza kundunduro wamaye agaciro urukundo rucira inzira ngari munyura mu mwenge munambwe z'umunezero uri umunyabufindo sinzi uko ubigenza ngo nishime niyo mpamvu tuzora twigiranye nk'ifundo nijwi rirenga reka mbivuga ubugira kenshi ko nta n'umwe uteze kugusimbura mu bwenge bwanjye kubw'izo mpamvu kubw'ibyo byose niyemeje kugukunda by'ukuri no kugeza ku ndunduro I love you too bakunzi ba STV merci beaucoup kuba mwadukurikiranye jewe n'umukunzi wanje tuzogaruka ikindi gihe kwanza sinkeneye ko azaraza kenshi ndaza namwizaniye wenye Every story matters.